paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka din ni pare inting maray. Aday ja barangay hall. Panagkunak kat agawid ita nga aldaw. Kastaya maray. Malah, urayag nga roday. Si kagayam na ita pare badong. Ay, wan paray. Sige, panawan kayo pa'y ditoy. Inteng, pari badong. Maray. Ala, mga lakang nga ron iti pagsangwan mi ka ni pare badong. Wan, inteng. Sige nga ron, darasan. Manganta nga ron pare. Ay, wan na paray. Mabisina mo tinggal paisaw. Manganta yo ta ado mo da ito'y naluto amakan. Agyaman nak pare inting ah. Agsasango tayo amangan ita apangal daw. Tayo ton madamdama, kahit mapanak tumanan iji barangay hall. Wow. Oh. Pinikpikan naman daw. Kun prito abangos paray. Kababain mo awan ipasango kan ka paray. Ito yung ti paborito kasi daan paray. Ala, agyaman ta magusto ang paray. Nabsugak ito stop tuyang ina. Napanam. Napanak na kipangan ni balay da parenteng. Anya, Narana ka na imas timpasango da kanya kasi dahil. So, nabsuga ka. no amom ngawan na imas asidaan dito'y balay, pumanaw ka. Kanya? Pudnumag, kasla ita, napan ka manan nakipangan ka na kwada. Na, Di ka lang mabain a kanayon amapan makipangpangan. Nakaturugan. No kasta, awan nga rod gagarakan ka ni pari badong. Awan mo't. No kasta, imay lang nga rod si marungkar. Ewan na. Kasta mo't ti ugalin ni pare badong. Ay, No danda ni oras ti pinanganahin. Apo, naglaing ato may nga umay dito'y. win anya, madmadlaw kumatkat dayta. Di nalakit agawaan ti agtrabaho iti bangkagda. No umay dito balay iti oras ti panangan. Ayaban tamot latan Ewan na. Ay alangan mo't papanawon ta. Ay katwin awan kas iti agan anos. Tadayta ti kasayaatan nga aramidhan. Ador orayan, kabadaong. urayag dito yung lumabas ni Kuaraw, maray. Anya? Barang agawid itangal daw, iji balay na. Ay, saan mo ang masigurado dayta, nga main? Ijay ili ang mangal daw ni Kwarog no daduma. Ay, ang sa nabalin, maray. Urayag latan dito. Ala, adakan kalatta daytan, kabadaw. Or-orayan na kaitay ditoy ni kabadong, Kwarog. Kahit, ayan nan nga kagawad. Nagawi din Anya nga tatibagana. Ay, tsaka mo, awan matinbaga na kanyak. Jak nagawad, tanang restaurant na kijay ilay kagawad. Kunakon kat, agpaiso ti adda ije panunot ka. Naglaing kayawn, tanapugtuhan niyaw. Anya, napan ka nagtugtugaw ijay tirsina ni Marikwanang? Inururay ko nga rod ni Kuaraw. Tapno mapan kamot agpabisita kan makipangan kumakas ta? Sumarong kara lang kumamit Kaiso mo lang nga iso Malas, nadyak mo na uray ni Kuaraw. Sapay mabisbisina ka. Apay ngamin adi ka nagawid adagos dito'y balay. Adamo makan. Inururay ko pa ni Marikwanang no agayab amangan. Kahit di nakapulos inayaban ang makipangan kan kuana iti balay na. Saan nga rod? Isa mabisbisina ka. Ay, unay kan. Awan siguro atin na imas asidaan nga iyawis na kan ka. Inteng, nabisinan ka no ni pari badong. Na, ay apay ngay ka na? Isumatis istoryaan ka no ni Marituyang. Apay ngay ang nabisinan. Saan ka no apinakan ni Marikwanang? Kat nabayag pa'y anagtugtugaw. Apay kumaapakanin na no saan mo't nga oras ti pinangan. Oras nga rod ti pinangan. Tay di nga rod ka no pangal daw dayjay. Anya? Di na siguro nalagip nga inyawis ka ni pari badong. Awang kat ti babayin da ita pari badong Apay di mo madlaw asarongkar dito'y balay. No kasta nga oras ti pinangan. Hey, umayak man. Si kagayam. Agtugaw kalata dita.
Nay, agparparti ka magamit ti manok paray. Una. Mayat Wen tayo so ti pangrabyan mi ita kanibanhang. Nagbanglo mo tinta ayaw muom na paray. Sigurado nananam ti sabaw na rayta. Wen ata naglukmag. Day, adamot gayam ni pari badong manan ditoy. Ay, umayak lang sumarong karmat amaray. Ay kat, wen lakta pari badong. Si Marungkar ta danaangot na. Apay nga da ka dito, kat sumip nga taon marituyang. Sapsapul nga rod ni Badungkaw. Ururayak no day sangpet na asidaan apang rabyan may. Kasta ka day, ay umay ka na, mangantan dito'y balay. Ay, ay man nga rod marikwan ang umayak talaga. Ay wen, tagluto ak. Noodles ti iluto kapang rabyanta, tapno mabibieg. Kasta gayam ayat ag may maysa, mahilig iti instant. Di kagdanag, maray. At dapay si daon dita abangos. Bangaws? Ay kat may mayat manen amaray. Nakipanganggayam ka da kayo iti pangrabay ni nanatuyang kagawad. Ewan, inawis ko amang rabi dito'y balay kaw. Ta, di nakot ko naan. Dahita ti pagsayatan na kada tayo ditawi kagawad. Ay masurunak. Tako na daki, din na minsan na nabisinan ka no ni kabadong gitaw. Unang kanaw, tadiyo ka no pulos inayaban anak ipangan kada kayaw. Ay, jakla na lagipan niya. Ano siya to, pay kat nalipatak tinangan. Anya? Uray pinangan, malipatan nyo pa yain. Iso ajak inggagara ti saan anangayab kan ni kabadong. Ugali tayo ngamin di tayo iti agayab no oras ti panangan. Nagsingput mo gayam ni Marikwan ang pinakanak ba daw? Anya? Wun, ay nanabsuga kay. Ay, nabsugak mo ito yan. Manok, tinangrabyan mi ijay. Aya, di nakman laim may inayaban mo. At dapat imbati mi Ay na, nagnanam tiraman na. Ay adapay. No, kaya't mo akit duwatan to amapan sumarungkar into nagsapa. Ay sigay, masapa ta amapan ijay balay da intunbi ka. Sigurado, isaw ti pang agsapaan dan tumanan ni Jay. Mala, maturog tangarudang. Ay ipapudot mo din na bati tayo idi rabi ay akar ni ti manok banhang. Sige, mabitlaang. Ay mabigatan. Tamasapa ka mapan iji barangay hall. Wen, inteng. Maray! Na. Simrit kami lang tanak. Wala, ta nakalukat mo tirwakan. Ay, umay kami man sumarungkar kada kayo ita, kapitan. Ay sige laang, marituyang. Welcome kayo lata, dito'y balay. Ay, agyaman kamay, maribanang. Kwa. Ala, sumango kayo na itilamisanta. Mamigat tayo pa'y. Magyaman kami pare. Marikwanang, gumatangak man iti 2 kilo a karnit baboy. Nagadumot tan, no si daan nyo amin ti 2 kilaw. Si daan may kada pari badong kan marituyang. Ha? Apay, kanayon samot na mapanda makipangpangan kada kayaw. Ay wen, manipod agsapa, pangaldaw, kan pangrabyan. Anya? Anya nga minaya tigapuna ang mapanday di balayaw. Awan mate, umay dala ang sumarsarong karkada kami iti oras ti panangan. Ay, aglablabos damutan no kasta. Kunak numaminsan laang, ang kanayon damutan ngam umay. Naa, tunggal panangan at dada, ay aglablabos dan no kasta. Pangal daod ko raw. Mabising kami. Ha? Naibayag tayo mga minti nag-iistorya ko araw. Oras gaya man ti pangal daw. Uwin nga raw. Hindi pa agsapang ay may kami dito balay mo. Nala, mangan tayo manan ko araw. Sapay na ibusan ti bagas kaw, nanatuyang. Ay kating ka pa'y bumulod akin ni kapitan. Alam mapangkang ko raw. Taurayan da ka. Mang parti ka mo tiniti manok mo. Tamno, dasidain tayaw. Arigla daw, tataba daw. Kastagayam ter aramidan da pari ba daw? Unang kang,
Adun natin nakadlaw iti kas di nga ramid da. Kunak no da kami laki ni antip ti pangar-aramidan da. Uray da kami matangkal. Tidagas na, manaktak da pa'y. Anya? Kaslay tangal daw, di ako nakapasada, ta nagbayag da mo ti di balay. Dayta ka grik-rikos da ditan nga agsapsapol iti pakipangananda. Di da ka mapanagtrabaho iti bangkag da. Kababa yung tikas di nga ramid da niyang kail. Una! Kuma, no saan dan ang makabaal nga agtrabaho ta isaw? Win may, nagpigsada pa ilang. Ala, ingkan. Alam dayta bagas. Ta mga nuur-urayan dakaan. Unang kail, agyaman nakitintid mo alibre abagas. Baga pangal daw yo, pare. Ha? Pare ba daw? Naimbaga pangal daw yaw. Umay kami man mo't sumarungkar kada kayo, kapitan. Wan, pare. Ay na, mariknak mo bising ko, pare. Uray siya nga raw. Mabisina kung ba daw. Agtal na kay man. Ah. Nagawan ka bain yun. Ha? Amo ka mabisin kayaw. Dayta la makipangpangan ti kagarayo. No apay nga umay kay sumarungkar. Madlaw mo't. Pangal daw. Malim. Ay, unay daytan. Pare. Agluto kayo nga mina. Ta mangan kayo iji balayaw. Anya dayta nga aramid yun. Mala, intan to yan. Umanungag kamutan, pare. Ta. Unay kamutan inteng. Pinabainamsamot iti husto da marituyang. Ay rumbeng lang ti inaramid kaw. Tagruamdan. Anya. Gaputa ka na yun ida apagustuan. Agabuso da. Ay, sabagay matkit di Makitam ti aramid dan Ta di dala na pagustuan. Ay, Agasam nga ta ibagada nga imutak. Ay, ay una yan. Kastan ti ibagbagada. kagurgurak ti kas nga aramid da nga agasawa. Agtrabaho da kuma. Ay, winmat Ay, husto ti naramin mo. Tapno agnakam da. Ay, naba daw. Nabainanak itimbaga ni Kapitan Kadata. Ay, Nauma siguron ka data ni pare inteng tuyang. ha? Pudno ba nga may nakanayon ta na sumarsarong ka rin balay da. Tunggal oras ti panyagan. Ay, badaong. Ay, Wine, siyak tinagbidap tuyang. Anya. Tano nagagitak ko mga trabaho para iti pagbiag ta. Saan ko maakastaw iti sagsagrapan ta ita? At talako ka masida dito'y kwaraw. Gumatang ka? Nay, agi suro-suro-suro ka matgaya man itilakaw, tataba daw. Way, nisupay pagkwartak. Pangurayan mi man nga agbunga na iti mulak. Mayat tirakit mo ita. Nasayat na ita. Ay, huwain kwaraw. Nasayat mo tayo, ti kasasaad mi ita. Huwag nga raw, kasanaw, kat dublin ti kinagagat yu itang agasawa. Ay, katuwan mo ta kwaraw. Saan ko paglastaw? Nga magatang may mga amin na nakayat may. Ay, sana ulatan, tataba daw. Kumatang ka mo itilakog paray. Minus presyo para king ka. Nasaya at man ta nalagip mo ti aglaklakaw. Wan paray, awan kas itag salukag kamay nga agasawa itan. Ay mayat no agtinulong kayaw. Ay, sorry ano inungtan kay iday. Ay, di kagdanag paray. Da kami kidi ati agyaman. Ta babay ni tinaramid mau. Kat nakaamiris kami mutan nitan, paray. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gayam ti agurong dito'y karayan Paray! Ah. Parinteng! Ay, apay aya paray! Damay sa ngabo dito, yumay ka! Mabit lang, ta bumangirak. Makitam dito, paray. Ayan ti abot ako nam. Dito man, nay. Kita ma. Kita nga na paray. Dito, nay. Ay, won. Abot nga agpaisaw. Kautan ta, paray. Ang mga nod na nagbalay dito alamais. Ay, manjak. Sika ano kayat mo? At nangagpaiso ti karga na dito yung abot, paray. Kanya kumangay. May sa alamais, paray. Kita akman, no agpaisaw. Dito, paray, nay. Kanda Won nga agpaisaw. Ay.
At danto iyawid ko asidan man, ganituyang ko pare. Kwa pare, so katakla ang hente agurong day ta alamas. Nya, agurang. Tapno amaw, naimas daytoy. Nagadupay. Ay, wala niya. Sige, mayata kon pare. Ay, nagpura kan ti danom akabilak iti alsem na. Nay, Inteng. Ah, Anya dayta. Anya dayta lutlutwam. ay sinigang alamas. Ah. Dalayana, sibuyas, salamagi kan kamatis. Kita man. Ah, May samay. kasanukit may sama dayta akinaot ni pare badong iji nakita na nga abot. Anya. Ay una yun. Nakaad-ado ti danom nga ingkabil mo. Una, tadya sabaw na launay. Sinigang ko naman. Ay, si daom laang dayta. Ay, may mayat tapno bukudak asida ay. Anya, insukat mo iti agurong ti kinaot mo alamas. Way, saan na balay? Ta mapanak tumanan ni Karayan. Anya, Mapanak tumanan nagbiro kita abot ijay, no da makita. anya nga iti aramidem iti about. Ay, kut kautek tumanin na. Masiguradom nga raw, nga adda nagyan na. Ay, sigurado day ta. Ado, kay titilapia ka no ijay. Amangan mo't no adda nang ibulaos. Ay, awan. Ida mo no apay nga imado titilapia ijay. Ay, kasanon nga jipispad makwaraw ka anakan. Tanggal. Siguro madon dagiti tilapiam ijay. Basi tanggal. Idi ngamin imapaw ti danom, idi pa nagtutudaw. Napanen dagiti tilapia di Karayan. Anya na panon? Nayanod ko nama. Isumot lang nga isaw, angkal. May nga igat, adapay tilapia ken udang. May 1 kilo amin day ta, maray. Gatanga maun. Kabadong. Gatangag, tapno adamot si daak Naimas day ta, maray. Ta fresh. Kalala iti Karayan. Ay, kasta ka day. No kayat mao, mga alak tumanay. Ay, ay kayat ko Mala. Tapno at damot kwarta. Tanay, awan mo't pakitang dananay. Wow na, no adan tumanen maalam, yag mo laag kanya. Inlakom ti daddo maalamas kin ni Marikwanan. Uy na, sa nabalay ta adumay. Anya, Adagurong, tibag, kampa, tilapia, igat, ken udang. kinaot mo amin dagita iti about. Ay, katwa na. Yung saan mo't kidi nga amin, tuyang. Mapan mo nga rod iluton tapno adda si daun ta. Ay, sikamot din natin mang luto. Napambanno ka kaun. Ayunan niya. Mudtoy nga rudan, tasyak taglutaw. Maribanang, umay ka atamangan ta. Ha? Agsidata iti igat, tilapia ken udang. Nangalaam ka dagita, Marikwanang. Ginatang ko ken ni Kabadong. Anya. Wen, inala na kanoy di Karayan. Ay, imbag man. Wen, Maray. Ay, ibagak tuman ken ni Inteng. Tamapantumat ijay Karayan. Nagturad ka naglay nga agkaut iti abot iji Karayan ni pare badong. Kat, si Kangay. Ay, mabuta nga. Ay, takrot ka lang agpaiso alaklakayan. Apay, agpapada amin a tao kat saan may. Kasanuta mo't ngay. Kasanuta ang makasida iti lamos no takrot ka. Eh, no agpidot iti agurong akit mabalin. Ngam no agkaut kadag iti abot iji Karayan. Ay, no way. Naggapoy ti pispang ko dagi di ang tilapia, tatabadaw. Sigurado ka? Nayanod na lang, hindi pa nagtutudaw. Iso aya. Iso may lagaya ma. Uray nak, kumuyugakan ka mapan iti Karayan. Ay, wala. Tapno damag kadwa ka mapanijay Karayan. Wine. Ay, anyagayam ti alain ta mapan ijay. Siyempre, iti pagkabilan ta. Iti maala ta alamay, skwaraw. Wala niya. Anya pa nga iti daduma mabalin ang maala. Ay, adwa. Ada ka nga udang. Ada ka atilapia. Agurong. Igat. Kin nadapay tukak adadakal. Wow, mayat nga raw. Intan, tatabadaw. Nagkuyog dakwaro kan pare badong marituyan. Wen, kapitan,
Napanda nagkamul iti lamos iti karayan. Ay tilo ko akwarog ta din ang bagbaga. Apay kumangay, kapitan. Ibilin ko kumaayala andak iti lamas. Anya, Ay naramanak ngamen ka ay na. Nagmayat ti agsida iti innala ni Paribadong. jay sinukatam iday iti aguraw. Ay uwan! Ay sus, naghimas! Nagado tito kak nagpaiso di tao, itataba daw. Nagado ti abot dito yabanda, kuaraw. Win round. Maguri ka. Ha? Lisi ka dita. Ha? Kakautag na ita may isang abot dita. Wana. Ayam, naunag samot na itang abaw, tataba daw. Ha? Kaslada nga agpaiso ah. Ay, kuaraw. Maguri ka. Tayo nagkupay ti imak. Tagawatag man. Ang mga nudakil ato kaktiad na dita. Ulag kuaraw. Ha? Kinagan na ti imak. Anya! Mangrugi na lumtig ti makakinagat ti ulag kuaraw. Win ngagpaisaw, tataba daw. Ay, matayak sabot din dito karayan kuaraw. Ay, sana tataba daw. Hindi ka matmatay. Uy, sunod sabot na dyan nga ulag. Ay, Unay. kaya nga iti aramidon tayo tataba daw. Gagawin ta na. Tama nga numataya kundi tayo. Ay, wine, nagawitan. Kartingam, tamakadanon ta pa iti klinik. Ay na, pagibagamton kin nituyang ka. Tadi nagtuko maisuksukat iti sa balay. Ay mataya ka, kuaraw. Ay, Ay adda kay paimwila dito karayan. Paray. ang kain. Agyaman nakta sinurot na kami dito. Ay una. Ay adda mo lang nakamulyo alamas. Awan nga rodang kay. Apa nga, kat iso ko matigagarak. Ay, aksidente tinapasama kang kay. Anya? Kinagati ulag ni tata ba daw? Bundo day ta paray. Kita nyo mo timak ah. Limtagan. Iyawid na kuman paray ang mga numataya ka. Ay na, marituyang! Marituyang! Nay, apay maray. Kas kamo lang matartaranta. Lukas ta, di mo pa'y amaw? Ti anya maray. Ni kabadong, intaray ka no da kapitan, ija ospital. Anya! Ay agawid kan, taing ka mangisagana iti usar nyo ija ospital. Ayun. Ay, maray. O, day ta silpon mo. Sungbata mo. Sige. Hello ba daw? Pudnaw nga da ka dito ospital? Ay, wang! Sige, umaya kita mutlaan. Adda akon ba daw? Ay, Nakaturog gayam. ay uwan maray. Nukasta, urayak laangan ang makareeng sa kunto kasarita, kapitan. Ay, ala, nasaya tay may kamaray. Ay, Una ti doktor nga da kano pirma amno kayat mau. anya nga idayta, kapitan. Ay, jaka mo. At tinasayat. Purayam ti doktor. Anya, iti ko na ti doktor na natuyang. Ay na, kwarog, masapul ka no amaputed ti tamuduna. Ha? Tano saan ang mga no agwaras ti gita iti bagina. Ay, saus. Ayan niya matanti kasto yan na pagtang nebadong kao. Masapol nga desisyon kaya. Nuput din daw, ano saan. Kwarog. Kasi tinakunayaw. No saan dapot dain. Agwaras tigita iti bagi ni tata ba daw. Ngam no agdesisyon kayo ang maputid titam mo doon na. Malapdan day ta mapasamak na natuyang. Sigay kwarog, agpirma akaw. Apay nga. Awang matintitam mo, doktor yan. Pinuted da ba daw? Anya, Tapno saan ka nung agwaras ti gita iti bagay. nukas na. Awanan titam mo daw. Isuma nga minti kinagat ti ulag. Ay, anya, matintikas to yabiyag. Nakarwar ka din ni Paribadong ija ospital, inteng. Ay, uwan ata adadan ije balay na nga agpapaimbag. Ay, kas jay gayam ti inaramid da. Pinuted da ti tamuduna. Ay, naimbaglakitin jak tinol tulad ter aramidin na. Ha, Nagturid tumad nga agkaot-kaot iti abot ije karayan. ay, No da makita na nga abot.
kautan na adagos dilag pampanuna. Awan titam mo, doktor ya. Ha? Basol mo daytay. Apay kami na nagpirma ka dagos. Ha? Ay, basol mo daytay. Basol mo Nagkuna ngamin amapan mo kakautin amin nga abot ijay karayan. Anya nga ita. Mamati ka magasan pa'y kumadaytoy no di ka nagpirma dagos. Ay, unay ka mga aminin na yan. Na Ay madimot ngamin ano pabasulam ni Marituyang paray. Pare, Panunutam aparamat la iti pagsaya atam ti pan nakaputod day tatam mo daw. ay, awan yan di tamudok pare. Agyaman ka tatam mo dulang. Yeah. Tinasken itaket si bibiyag ka. Huwag na. Mawatan kayon pare. Suri ka da kayaw. Agyaman ak ano kasta paray. Basol ko mailaan kidi Tayak na gananad pare. Isunga inton maminsan. Saan aga puta makitam nga abot. Kauton. Ay, huwag pare. Saan doon na maulay? Umaykan, Marituyang, mangal daw tamot taon. ay nya nga iti si daang tamaray. Na, Kasla mo bukol. bukal sinagpawak iti dilays. Ay, kung ano bangus, kun karnit manok itay. Anya, ay, mangan kakit dain, Marituyang. Di kan agpili iti sidaam. Nagkirmuumutan ni Marikwanang. Idinto taawan mo't anak na. Talaga nga dataw akakasta, tuyang. Ay, diyak kayatin ti makitang danpay kunkwan. Anya? Kun maminsan laeng nga agpamerienda. Iti laeng bigat. Ay, awanan, ti alas 3. Kirmo nga raw day di abaak. Idinto tanaga dumot ti kwartana. Ay mayak takasapulak ti kadwami nga agkali iti patatas. Ay, umaya nga rudang, kapitan. Numabalin kat itugot mo ni pare ba daw. Tapno mabit amalpas. Ay, katwan kapitan. Dua kami nga umay. Malak ta mapanak gumatang iti meriendaan tayo. Kaadum tigatangam kapitan. Tapno na pigpig sa kamay. Ha? Sige. Ay nasaya at mat, taimay kayo, Marituyang. Wunmut Maribanang. Adamiting dainting, kandagiti pada na akakapitan. Isumulagayam nga awan dito'y ita. Wen, ay sana balay. Tadamot dakwarog kan paribadong. Ay katwan amaray. Day talag kali iti bagas ti patatas ti aramiden ta. Wun, bagay na nga isuda ti agipunag. Taad da masil da, maray. Ay, alas 3 iti malam. Umay kayon, tag merienda kayon. Ay na, ay, agyaman kamay, Maribanang. Sige, panawan kayo pa'y dito'y Tain nakita ano nakasangputan ni Inteng. Wun, maray. Makaamu kayon ton nga agawid. Ado pa'y timakandita kalapaw. No kayat yu amangan, mangan kayo latta, sakbay nga agawid kayo. Agyaman kamay, Maribanang. Umay kami mutkit di ang amangan numala daw kami, Marituyang. Hindi ka madanagan, maray. Da kaming tulatan, ti makaamu ditaw. Naimbag pa'y da Maribanang kan kapitan, ta open da iti makan. Ha? Ni Marikwanang, saan? Aya? Ay na, maminsan laeng nga agpamerienda, kan saan anaimas di si daun. Aya? Nuko na natangdanan naktumanan nga agdalaw sa manjakaw. Kirmit nga raw, no kasta. Ay nakwaraw, talaga kirma. Kasta ti kuna ni Marituyang ken ka. Wangin kagawad. Nagluko a Marituyang ka. Tainis istoryanak gayam. Ang saan yung ay bagbaga saktin ng ibaga kada kayaw. Ay, huwag, di ka agdanag kwarog. Tasaan ko nga ibagbaga, asika. Agyaman na kagawad. Makitang danda pa'y lang amin. No naimas to maalang ti si Daunda. Ngarud
Ay naikargamin dagiti patatas iti truck banang. Kasta ka day. Ay itulod ko ti patatas iti syudad. Barang gatangan da iti nangin na apresyaw. Sige, inteng. Wud gayam. Da ito ti kwarta nga itangdan mo kada iti timulaw. Ala, mudto yan. Tasyak ton ti makaam mo amang itid kadakwada. Agsapsapol, daaling paseng, iti aglabay, iti balayda. Kaya't mau, Nagadayumot ti balayda. pagpili ka pa ilang. Uray ata nagadumot ti agay ayab kanyak. Kanya, Pilyak met ajay as-asidag. Kan agkakaimas ti maipasango da amakan. Kan siyempre, kompleto iti merienda. kunak man no trabaho ti sapsapulan. Daita mo lang malamlamot ti amaw. Ay kat siyempre mo't karaman ng dayta ba daw? Yeah. Naya banda ka no, may tantay. Wen, taitid ko na ito'y tangdan nyo ang nagkali ka nagibunag ka nagiti patatas. Ay, mayata. At daman ng kwartak. Makapasyarak tumanay. Ay katwen ay wen gayam, pakialam mo ti tangdan da marituyang. Ha? Ay, masadutak ngamin amang ipan ije balayda. Ibatim to kan ni Marikwanang. Taalaan dan to numapanda gumatang ijay tersena na. Ay, nasaysayat pa'y. Igatang dan tumot lang ti kwartada ijay. Agyamanak, kwarong. Mabalin ti agdamag, Marikwanang. Ay, wan maribanang. Apay katasaanan. Ay, imbati ka di matlaang ni kwarog kan ka titang danda marituyang kan paribadong. Wan, adda ditoy. Saan da pa'y nga inalala? Ay, kasta aya. Umay danto alaan kan ka, Maray. Amaw ma, adda saksakitan tinakam ko kan ni marituyang. Ha? Agasaw, imbaga na kano kan ni kwarog akirmutak. Anya? Kurang kano ti merinda nga itid ko, kan saan anaimas ti ipasangok amasida. Naimbag kano kada kayo ta kumpletaw. Ay unay metten ti kasta nga ibagbaga ni Marituyang. Anya nga tano, pasarunwan taman ang tiagmula iti kamuti. Ay, syakto manen ti marigatan. Naa. Kumaa, no saan ka abisi iti akam mo akas kapitan. Ay, sana bali ta damo ni paribadong ken kwaraw. Ay, kasla maupay akon kada Marituyang kan paribadong. Tapay mo. Denggam, ta ibagakan ka ti imbaga kanyak ni Marikwanag. Maray, di kay kadi agmula manan, ta makitangdan ka ma. Ay, aguray kayo pa'y Marituyang. Ta saan mi pa'y ang napagsaritaan dayta? Ay, sana baling arudan. Umay kula alaan ti tangdan may. Na, di yu pa'y naala ka ni Marikwanang? Adda kan kwa na. Anya, Tinasayaat, mapan ka iti ayan ni Marikwanang. sige nga rod maray, panawan kan, tain nakalaan ti tangdan may. Tinakman ikumkum para iti sa balay, ta saan nakabaknang. Ha? Nay, anya ka di day nga ibagbagamon Marikwanang. Ay, di ka naging didi amaw. Amaw, is-istoryaan na. Anya? Ibagbagam ka no akirmutak. Kan saan akumpleto ti itad ko amirinda. Ha? Nalaing kang agdilaw. Idento ta makitang tangdan ka maalang. Ay, kwa Marikwanang. Ito yung tangdan mo. Alam mo, tagawid kan. Ay, maditirik ba daw? Na, kanya ti mapaspasama king ka. Pinagsasawan na kidin ni Marikwanang aba. Anya. Pudno mga minakirmay. Ay, nukasta, nakadano ng kingkwana, dagiti sinasaab. Nasakit tinakam ko itimbaga na makitang tangda na kanulaang. Kitpud numay. Just ka kidimang. Na, Isupa yun ti ayunan. Di da kaagyaman ta da pakitang danan da. Ay, wen nga rod
Dayta din maipapan iti malamlamo tikit kita enda. No plano manen ti agmula, mangkita talaangan iti sabali at ang dananta. Ay, ni nga takwarog. Ay, kayat ko ni Kwarog. Ngam no damari to yang ken pari badong. Ay, saanen. Ay, bayam nga rod, tamang kita iti sabali ang mabalay, ang matangdanan. Jak kayat ti patangtangdanan. Aday tamakan ti ammo na asipsiputan. Ay, kababayin ti kasta. Sa dino ti papanan nyo kadagiti kakadwam ko araw. Mapan kami makitang dan ngagmulay dyan dang kalintang. Agmula dagayam man ay. Mapi adi na kami binagaan nga eh. Di mi amaw, tatabataw. Ay, naimbag kayo pa'y. Tada pa kitang danan nyo. Ngumda kami. Hawan. Sige, tatabataw. Labsan da ka pa'y. Agururay kami no, at dagayab kada kami. Ngumawan may. Anusan nyo lahat tati aguray. Sige, kami. Badlaw ko adidak meten kayat atangdanan ba daong. San lang nga si ka. Karaman na kaun. No si kanto mga may. Ay, mababain na kaun. Pinadakas da kaun kadagiti tattaaw. Pinadakais. Apay isa na pudnaw asi kakano tinang ibagaya. Itian niya. Imbagam kano kin ni Kwarog anak kirmay iti merienda. Kin makan kin sidain ni Marikwanang. Isaw tag dinamag tuyang. Pudnumot kit di Angam saan kumamat arumbang nga idanon ni Kwarog day takin ni Marikwanang. Dayta ki nga may. Tanalaing ka asumao. Ay, nasakit tinakam kaw. Takas lamat nan adda sakit ko ti panagkita kanyak dagiti kalugaran tayaw. Ay na, mabain na kaun ba daw? Idarum ko ni Marikwanang, kapitan. Naa. Dinadaal na ti reputasyon ko. Likliklikan dakon at ang danan. Anyat basol na ken ka. Ay, physical damage? Ay saan? Idarum ko kontra iti psychological damage. Anya? Pinagsasawan na kiti makapasakay. Kanay napadpadaksen na. Ay, sige ti paayabak nga rod ni kagawad ko nang. Agsano kayo? Nasakit tinakam ko. Tais istoryaan na kadagiti tattaaw. May kadwa, pinagsasawan na iti makapasakit iti rikna. Ay, pudno ka de, kagawad ko nang. Kinapudno na. Isotiim mo na anang istorya kanya, kapitan. Anyat inis istorya na nga, may papanken ka, kagawad. Ibagbaga na kirmutak ka no, maipapan iti merienda ken masida. Naa. Agingga nga indanon da kanyak. Isuadyak na kapag tepul ak pinagsasawak idin may. Ay. Imbagak ama dater aramiden na. Ay sana pudno dayta. Ay na, marituyang. Sikatiin mo na anang iwarwaras iti makapasakit nakam nga istorya. Ay, ala, sumardeng kayon. Pangaasiyam. Aminam asika tinang irugay. Tapno malpasay. Bataong. Aminam ti basol mo. Kit dumawat kay ti pamakawan. Di nalpas. Ngamba daong. Awanin ti adupay angem. Basol mo mutlang ti amay. Anya. Amina kunti pudnaw. Wan, siyak tinangirugi iti aming, kapitan. Eh, nasayaat nga ron, marituyang. Basol kumalang ti aming. Agbabawi ak ngam nalpasan. Eh, agyaman nakatain namin mo tipod na. Sungayon ton maminsan, liklikan nyo ngamin ti agsao-sao iti makapasakit na kan. Wan, kapitan. Si kamit kagawad. Amo ka nasakta mo tirik na ni marituyang. Iso nga umasidig ka dito, agpinakawan kayo adwa. Wan, kapitan. Ala, agpinakawan kayo. Marituyag, pakawanan na ka, no, napasakitan ka. Awan anyaman nanday jay kanyak maray. Total, basol ko. Agyaman ak nga raw, no kasta, maray. Wan maray, kat agyaman nak at napakawan nak. Ala, arakupon ka mga rod. Ay na, ay unay ka na ya. Hey, yaman pa'y apo, tanasulbar ti parikot jaw. Marituyang, kagawad kwadang.